Европалы Күй программасының çerçevesinde kararlanır finanslama proyektleri doğrudulu küylerin uzun zamana ilerlemesine, yaşayanlara kaliteli hem cümya koşulların vermesine, yerli kuvvetlerle investisiyaların getirmesine, Европалы Күй программасына 735 milyon lei verilir. Всех наших проектов, чтобы наши населенные пункты остались. Projektin niyeti yerli küylerde gençleri korutmak, halis onları kim buraya gelir. İnsan lazım bilsin hani çiftçilikten kara, var başka yerlerde nerede iş var nice kabul etme. Людей нужно поддержать для того, чтобы мы смогли развить наши населенные пункты. Gagauzya regionun ilerlemesinde agentvasının uzmanları konsultatsiyalar yaparlar hem haberlerlerine bağlı avtonomiyanın kasabaların hem köylerin ilerletmek soruşlarından 2022 yılda. Для того, чтобы работать в этом направлении, вам необходимо будет обязательно перед собой иметь как настольную книгу. Bu programmanın çerçevesinde işlemeye dini lazım постановление kasabaların hem köylerin ilerlemesinde elinizde olsun. Onda var projektlerin kullanmak, ilerletmek sonuçları. Европалы Köy 100% millet fondundan finanslanır. Yerli kuvvetlerden para istenilmiyor. В результате реализации ваших проектов. Показатели продуктивности, это количество построенного, отремонтированного и так далее. Bildirimler, infrastrukturanın kaliteli uğra getirilmesi ya da sosyal kurumların yenilenmesi için var nice verilsinler. Огромная такая просьба, предложение в том, чтобы... Teklif ederim o köyleri angaları şansora taradılar kimi proyektleri sayıdan çıkarma da vermek olaylık başka köylere tarama ki proyektler boşuna yazılmasınlar. Onlara paralar harcanır, sonra da sergene koyulurlar. Потратили деньги, чтобы им тоже давали финансирование. Мы на уровне республики могли бы продумать этот механизм. Если определенная сумма денег, то Республика Молдова выделяется. Исходя из определенных критериев. Siz Respublika uğrunda var nice bu soruşu düşünesiniz. Yerli kuvvetlerle mahsus kriteriyalara göre paralar pay edilirler, angaları primariyalarla künasatından inandırılırlar. Parlamentle de bildirilsinler lazım. O zaman yerli kuvvetler bilecekler hangi finanslara ardılma da ona göre projektleri yazma. O zaman köy bilecek hani bir sayıda finansları kabul edecek. Что мы здесь выигрываем все вместе? Мы выиграем то, что все населенные пункты будут знать, что они получат определенное финансирование. В каждом населенном пункте будет внедрен определенный проект. Но самое главное, мы будем развивать все населенные пункты по каким-то правилам. Европалы Köy programmasında pay almak için bildirimler aprelin 20'sinden kabul edilirler. Svetlana Dimitrogla, Grigoriy Stavilov, Maria Kazaku, GRT Haberler.